Denge gel, Denge Kurdistaniye. جناوندان چیان رادیو دنگ گلدن باشکودارن هجا ایرو 12 هزیران 2025 پیش امل بروکسل ساعت نه لامده ده امنو چین سرسی به پیشکش بکن دم آزادی آره براپویه ریبراپو سلاوین خویج زانینگه ها کوبان رشاند پارلمنتری دم پارتی عمر اوجلان درباره هفدیتنا جشن قربان ده لسر حساب خویا ایکس پیام گوشاند عمر اوجلان دیار کرد که ریبراپو ده هفدیتنا ده سلاوین خویج زانینگه ها کوبان رشاندیه و گود ده هفدیتنا میا جشن قربان ده بریزابلو اوجلان سلاوین خویج زانینگه ها کوبان رشاند او همو خباتکار کتکار او خندکار و اکادمیسین زانینگه پیروز کرد بریز اوجلان قیمت او گرینگی کمزن دا خباتین زانینگهین روژاوا زانینگه وکه بنگه و هیلین آواکرنا فکریت آزادی و کوی و دموکراسی نرخاند لدیج مدرنیته کابیتالیست میسیونا نو و مدرنیته آزادی رامانی و افراندنا فکری زانینگهن به هبونا زانینگه کوبانه بکلهجان و سربلندی بو و دخباتان ده سرکفتن زانینگه و خوندکاران رخوست لپایتخت ایتالیا بانگا ریبراپو هات نقاش کردن ایتالیا پایتخت رومایی لسر بانگا اشتو جواکا دموکراتیکا ریبراپو جیوینا گل هات دارخستن کردستانی کل ناویندا چاندا کردا آرارا تکوم بو لسر آواکرا جواکا دموکراتیک نقاش کردن پشتی ریزگرتن افسرکا کجده که زبیده زمرد آخوی گود و herkes de پیواجی آواکرا جواکا دموکراتیک ده رولا خابلیزه او ده مجلس و کومینان ده جه بگیره پشتی آخافتنا زمرد بشتاران جه فکر خوانی زمان او جوین بدا بو بانگا دیروکی او مافی هیوی کت روژوا نتوین یک بوی تفگرا دوستانیا نابرا گلان یالدی جی نجات پرستی مراب بریارن کنگره دوزدمینا PKK خست روژوا کنسیا مافی مروان یا نتوین یک بوی مراب راپورک پیشکشی کنسیه کر او مجار کر روژوا رونشتن مافی مروان یا پنجو نهمین کو ویل اوفیسا جنوی دنابرا 16 حزیرانه او نه ترمه دوره پیکانین مراب بانک نتوین یک بوی دیکه کو پیشگیری بده پیواجویا چاره سریا کرد در راپور ده لگل بریارن PKK'ye fesih girine cihdigere tekildari revşa girdigeyle Türkiye raporun komite aledici işkence yani teveyin yekbuy hatine bicihgirin bi teybeti işaret bi tecrit ali imrali hatiye girin u kronolojiya qadakhiyen hevditinin parezer u malbatan hatine rezgirin der rapor de biryara dememeye ya mafi heviye hatiye ve gutin u dibeje Türkiye 10 salın ku biryara dememe bipedike u mafi heviye nake rojeve politikaya izole kirin aliser Brez Abdullah Öcalan jiber bandora vi aliser gele kurde devlet biriya tecrit aliser Öcalan lehemberi civaka kurd helvesteke neyini nişandı de le Öcalan be banga xoya de 27 Şubat 2025 de niyata xoya baş nişanda PKK gele kurji le guri banga Öcalan tevgeriyan o banklı da silatari kirin ku devji inkar kirna nasnamaya kurdan berde de beşa encam o peşniyaran ya rapor ede jivhat gutun rejima tecite ya ser Brez Abdullah Öcalan u mahkum edin hukuk kanavne teveyi bömpedike evde çareseriya mesela kurda yekce astengiyen herimezine tirgedi bömpekena mafim ruvande sinuran nasnake jibu pevajuya açtı u demokratik bule biserbike ve mırap ve bangedike raydarın Türkiye'de ve biryaren dememeye u peşniyaran çat u komiteye mafim ruvan anetevinik bu yen kusala 2024 kiriye bakın pratik ede ve ofisa komiseriya bilet amafe mruvar anetevinik bu ibrengeki teybet balakhe leser bu yerin Türkiye be rapora khoya 2017 han nubike u benarkhine
Dem Parti amadekari dike ku demek Kurt de biçe İmralı'ya berdevka Dem Parti Ayşegül Doğan li navenda partiye tekildarı civina destere ve beriya navendi da xuyani ek davgut ve beriya meclis bike ve betlane komisyonat de plan kirin ve reva kirin. Ayşegül Doğan diyar kir ku ev be AKP u MHP're civiyane ugut ev hevditin ve berdevam biken emelli gel partiyen siyasiyen meclise u partiyen siyasiyen ku de meclise de cih nagirin jih hevditin an biken. Pişti hevditin an jih eme bida xuyani ek raya gişti jih agahdar biken. Doğan gut ku ev veke Dem Partiye amadekari an diken biçin İmralı u Balkşan servan xalan. İhtimal heye ku brez Öcalan de rojen peşte benünerin partiyen siyasiyen cuda reji hevditin an bike. Ayşegül Doğan heri davi gut brez Öcalan daxwaz kiriye ku brez Mesut Barzani, brez Neçirvan Barzani, brez Mazlum Abdi u brez Qubat u Bafıl Talabani reji hevditin an bike. Hevditin an reberapo bi seruken partiyen siyasiyen cuda u keseyeten girin kire ve jibu pevajiye geleki baş be u peyviste. Hevditina meclisajinanya Dem Parti u Partiya Çep didome meclisajinana Dem Parti hevditinin bisaziyen jinan re didomine du ji berdeka mesajine ya Dem Parti Halide Türkoğlu u şandiya pere bi berdeka Partiya Çep İlknur Başer endameniye kitya ve kevya zayendi Serpil Akpınar u Dilara Kurtuluşra hevditin kir. De civine de giringiya çari serkina Pırskireka Kurt hat ahaftın. Hat diyarkirin ku eğer Pırskireka Kurt neyi çari serkirin demokratik bun o ve goherinek sosyalist ya Türkiye ne pekane. Pişti hevditine jibu jiyane ke mirovi ve kevi azad bank hatekirin. Şandiye Avrupa'ya bir keseyten bedare zori hatine koçberkirin recibiya. Şandiye Avrupa'ya paya bilind ku ji endamen parlamena Avrupa u rexsina parezirin sinurnenas u fransipekte du benuneren komiteya koçberen serekaniye u koba u ya Afrin ya civakire li bajara Qamışlo'ya hevditin kir. Recibine de jinuneren koçberan Civan İso, Zehra Semo, Azat Evdiko, Cibrail Mustafa, Abdullah Şikaki u Gule Cafer cih girtin. Recibine de zahmeti mirovi hukukiyen lehemberi koçberan hat ahaftın. Nuneren komite u komben de diyarkir ku ve gerek evle u dilxwazi were amade kirin. Nuneranj bu ve gera be evleji daxwaze hevkariya rexsinin hukukiyen Avrupa u vekirna kanalen aligariya nav neteveyi kirine. Şande Avrupa ji giringek mezinda daxwazan u gotin eme daxwaz u peşniyazen vek bikin rojeva parlamena Avrupa'ydı. Karkerên Dêrsimê yên ji kar hatine derxistin bank li dîskê kirin. Piştî şaredarê Dêrsimê hat desteserkirin û qayyûmê xespkar hat tayin kirin gelek karker ji kar hatin derxistin. Karkerên ku 106 rojin li ber xwe didin ji ber ku navenda giştî ya dîskê li wan xwedî derneket bertek nîşandan. Karkerên ji kar hatine derxistin wê di 16 Haziranê de ji kolana hunerê heta bi qada Seyit Rıza bimeşin. Karkeran bi daxuyaneke bank li rêveberên dîskê û gel kirin ku tevlî meşê bibin. Li tebqayê du endamên çeteyên Daişê hatin girtin li gorî daxuyanî li bajoreke Mensorê ya tebqayê tîmên operasyonên leşkerî tol bi beşdariya hêzên koalîsyona nav netewî operasyonek li darxist. Di encamê de şaniya Daişê ya terorîst hat bê bandor kirin û du endamên Daişê hatin girtin. Qesîda anî ziman ku kesên hatine girtin di çêkirina teqemeniyan de karkirine. Her wa di kargeheke turna ya çêkirina bendek ve bedenkerên çekan mayîn û teqemeniyan dixebitin. Komên çeteyên yên girêdayî Tirkiye 4 kez ji Efrînê revandin. Çavkanîn herî mîragihan ku çeteyên girêdayî Dewleta Tirk 2 saat di 15 de li ser riya nav netewiya nêzî bajarokê Dêrhefîrê 3 kez ji Efrînê revandine. Kesên hatine revandin Abdulhenan Mustafa 54 salî ye ji gundê Feqîrê ye
Ekrem Muhammed Alo 41 saliye ji gundê Qitmeyê, Abdulselam Ahmed El Khalil 35 saliye ji gundê Xirabî Şerayê ev gund teva girêdayê Efrînê dagirkirine. Hat zanîn ku endamên ewlekariya giştî yên desthilatdariya Şamê jî diketina bajarê Ezazê de ciwanê bi navê Ahmed Osman Hemo revandiye. Ahmed Osman Hemo ji gundê Xelta yê girêdayî Cindirêsê û 11 salin li Helebê bicih bûye. Li Nîjeryayê di sê rojan de herîkên 20 kes jiyana xwe ji dest da hat ragihandin ku li êreta Platon ya li navenda Nîjeryayê di destpêka ve hefteyê de di sê êrişên cuda de herîkên 20 kes jiyana xwe ji dest dane. Sedemên esas êlin piştî tundiya li herêmê mulkiyeta xakê, parvekirina çavkaniyê û cihêkariya etnîkî dînî ye. İsrailê Filîstînliyên li benda alîkariyê bûn qetil kir. Dema welatiyên Filîstînî ji bo wergirtina alîkariyê diçûn noxteya belavkirina rastî êrişê hatin. Di êrişê de herîkên 25 Filîstînî hatin qetilkirin û gelek kes jî birîndar bû. Li gorî hinek agahiyan Sûriyê kesan jiyana xwe ji dest dane, zêdetirî 200 kes jî birîndar bûne. Artêşa İsrailê her wa êrişê konbajarê El Mevasî ya li Han Yunusê ku başûrê Xezayê jî bombabaran kir. Di êrişê de 4 Filîstîniyan din jî jiyana xwe ji dest dane. Belê gotan cem em çên serî ve pêşkêşkirin ana xatirê we dem baş.